Bible hian Mipa lu chu Hmeichhe ti se UPC in le hi ka hre reng lo ma se Hmeichhe lu chu Mipa atitlat Mipa in anu le pa kal sanin anu puya wana nga ti sapum khat an lo ni to ang ti ani kha Mipa chu UPC a tur ani ati lo chu Hmeichhe chu Presbyterian a omang ati big law an ziak mai pal nia pola le Peter te point nupui te u in pasalte in tulu ron ti kha inupui ka ni hleinem inupui chu ni la I thu in ka omang pola le Peter a poyan UPC nei tum se an rilru boy veng matang an ni sareng an boy lawang UPC alo omla nuwa meeting matang kha an nupui pasal tur UPC ni tir ve phet an tum hi ne kan boy Presbyterian po UPC in nei don chuan Presbyterian a anin le photangai tho UPC ti trouser su UPC hian eng Paul baptisma ma hian bompui du lo an constitution khir zia hi an doctrine ang chia doctrine nei Mizoram UPC nen po anin nei pol thailo nia doctrine chu soi lawang doctrine ang zong phe chan eng ma kan ching fel don law in ne hi in du em chang tu che azo che hi nang ma lo ma zo che ladies first Zodin a in le du si lawa kong om lo kong om lo ka zot lo che ama hi nei du em du nang tu ukil thirna tang chuan dani akhir zo paule thiam chanda tur kan zon thiam angai in nin nei the na tur kong ka sha